As the ripeness and maturity of leaves fall, comes the new testament of growth and collective efforts of Sualians. Samahan kami as we explore the wonder of Sual. Tara, explore natin. Kami ang iyong Sual sisters, Eileen and Jane. Tara, sa Sual! Dito lang yan, sa Ganda mo, Pangasinan! Tara sa Sual.